Yo guys, urudim kun ulami te nganya tu happy sapang uni urudim kun das ni mua. Shaim tu redim kun. Kariat palat hang ni basa manga. But urudim kun uday am ngan sa tho ngan sa bu ha description box kenang ba fin sok ba pin ya copy. Mua kenapa finsuk bafinya kopi te so bahaban nam ya khamna banya I like banya I share banya subscribe bro mua te ban ngakwa bafisia baro finya le na menta kenang bafin nam ya du kum bafidu hakane uni ukut ubahamen hakane kenang bafin nam ya du te so bahaban ya le na menta hi balada don kinu sa ayu he itu ukut. Baik, congratulations em cala yo te okay nganyapet hapo Free Fire mau lami ni em ti nganyapet menta ngathrai 4 po yun sa slam ko slam utu ba man hakani ngathrai tingin sa check hadian chicken ta bat syabangin ya check ngakwa efisia baro ba finya ngap ya kawe ka jing pen mo Pia yang IID film jo check hapo description box jonga dan ayu let's say ngala ayu number phone na der film ya te balai number ba film jo check ek description box te takadaw so bahaban check ha description box udon u game ID kadon ka WhatsApp group lada kumno fidan kinu ki jing ki problems ma kumba angna ki problems fila ban kontak yang hang ni hapo WhatsApp group mo hang tu ngan don bet ngan reply be ki message jang phi gi ba fidan kam sapang uni kod ne kinu ru ngala bi ban yarap ya phi te ki bangala ban yarap ken nada ki bangam la ban yarap te what's ngawi te saya join katuga WhatsApp group and okay amo ngan check biang katuga Free Fire kala long ne But kat banda check manga tenga tharai ngan sa slaman upload tengan upload naman ta but saya check hi hadian si kanta mo ada fladap ban redeem saya check hadian si kanta ne hadian arkanta ne hadian live minute mo wat nam ya klomar shu kum hakane ruhi and tangini ko beshi bon fisia baro iwe pe iwe te ngit sia kendo bye bye and take care.